Uyinkonzo ukuthi nginibiyeleni namukele kuzonke indawo la kuzofuneka khona le video igama lami ngumsizi aka Kusolwa Admin. Uma uqala ngela le channel qinisekisa ukuthi ucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel ehamba phambili. Wengenza ukuthi sekusuka umsindo ey'nkundleni zokuxhumana abantu abaningi bayakhuluma emva kokuthi iqembu ke zechome lisho Omacekeceke badedeleke i-promo ke yabo. Kule promo ke kunengoma sola ngokuthi noma abantu abaningi basola ukuthi ke kule promo kunengoma ke egawule noma ke ethe ke yathathwa ke lapha ingomeni khuzani ethi ke usizo labantu noma ke u-album kakhuzani kunengoma ke ethi ke usizo labantu. Abantu abaningi bathi ke le ngoma yoMacekeceke ithathwe ke noma ke isuselwe ke engomeni yalomculi kaMaskandi okukhuzani ke umfo kaMpungose. Mina ke ngizofisa ukuthi ngizuvo lwakho ngizondlalela lezi ngoma esengizwe ukuthi ke ngabe ziyefana lezi ngoma mhlawumbe abantu bayasifanisela ke ngokwabo. Wengenza ukuthi ake ngakhuluma kakhulu ake ngivele ngidlala lezi ngoma bese siyakhuluma emva kwalokho siza ukuthi ngabe mhlawumbe ziyefana lezi ngoma. Mina ke Wengenza ukuthi izona-ke lezi ngoma mbukelo semakhaya ngiyethemba ukuthi uyithokozele futhi ke uzizwele lezi ngoma ukuthi-ke ziyefana noma-ke azifani. Wengenza kwethu ngizofisa ukuthi ngizwe umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalezi ngoma njengoba-ke seyisusa umsindo lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bayagxeka, abantu abaningi bayakhuluma, abantu abaningi bakhuluma-ke izinto ey'hlukahlukene. Omunye kubalandeli bakakhuzani uphumela obala-ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana waveza ukuthi-ke cha wengenza kwethu igcwame elisha alikho-ke creative emva kokuthi-ke kuzwane noma-ke kuzwakale le ngoma ebukeka-ke ifana nekakhuzani ngokusho-ke kwabalandeli. Wengenza kwethu sihlangana lapha comment section ngizwe uvo lwakho nombono wakho.